Boni Nyaboke ngakora mani gikundi kama Ruto Nyarenchi Foundation na turase school ya Misaria amona Musocho Primary School twabaretere bitamba byo botenu twake umwishimire twakira Joshua Nyarenchi ngambye mono aso kunyura chi school chito cyo Buruso kegera abana bambona baguchako bugimamba manyeti na ntubwate liberera riyo gutatuara chibese cyaba iburi bayito bakujya kwa kuburira abana bitamba ibyo botenu tukubwakira mbye mono nendo nyoro school chindabo kuri kuperi sinyabate bora sekiumbe kama bitege serikali kuri kwa Joshua Nyarenchi ere torase school ya Misaria Primary na Musocho twagetera abana betu shinyaruke bitamba byo kuchena sinzi etamunja cyagete tu nyorte ngabana bambara nyore bintebi inde bible bangi mbabwati sinzi uchumi ya Kenya gerembe inde gasene ko bembe mon most of the parents mba kwa access konyora chibese bagure bitamba inde bagure indagira abana abakuje bona rero twabaletera bitamba inde biguchiko bakonya abana batwaburi nzukuru ngabuzentism abana bano chikobere school full time nenda mhoping ngetamu ya abana mbakole buye kera abana betinyaruke batamatema mangi family etangor Jackson Nyakango the principal ya school Musocho complex namba ya monguru milia mosimi wa Nyarenchi buya mono ase ogotoinyore school yere nene population ya yere nene ere 1047 now namba ya mo numero mbimbi mono asara konire abana Sanitary towels ichi ase school yeito ichibwate mechando abana baka absent pero baikire ngakiri yabo ba miss lessons biyemono na ndo gendera kutuinyira. Jina langu ni Nyarenchi, niko grade ya 8 nasoma katika shule ya Musocho Comprehensive School. Nashukuru Joseph Nyarenchi Foundation kwa kutuletea vidoso na pia wafanye hivyo kwa shule zingine. My name is Valarago. I'm coming from Misaria Junior Secondary School in grade 8. I appreciate Joshua Makori for giving us parts and remember other schools. Turning kwa Chache Gamba ya Mungu chairman ya BOM ya school ya Musocho itangani kura ni umheshimiwa Joshua Nyarenchi ngambi ya mono wabere to kumwe kurumaiga nabo korago etagweta lakini rende itkolia lero nyasaye bwakiro ikirase school yetu tunashukuru sana korira maya singe cyo konya abana baita abanyaruka bitamba byo bukeno konyira abana bande babu atobo ko mubago tachanse banyolire bikoro to bakobeka umheshimiwa twira ni ngambi ya mona aso moyo bwatomuya nyasaye gusena ndandire gukomera. Tunamshukuru sana kwa sababu wazazi wetu ametusaidia sana. Watukalia okonyora kumizi classes kwanyora nao au chokara matem kwanyora aku wono lero tuachira twabere bitambo mbali uchikumisi school mbali uchikumisi class one bako soma full time ona abalimu babo ne bacho concentrate kera mabati mwana uri kunya soka isiku uchikunya waiting bitamba uchikunya waiting chiswele lero bana twabakonyire twere nabana bali abake chats umusinga wo guchiko bomuya nabande bali bagutocha inse ebimwane bike baranyore chi infection barabitu namagwa baruware twabaire bikoroto baguchigotachira wono everything is set for this time. Abana bali ba ECD number 1 ntubuga at classrooms abana bali bale 126 lakini classrooms number 1 njio na nembabu atia toilet iko bako share na abana abandi almost ni Nyarenchi ya mono kwa tonya korra se TV lakini lero gwaikire Musocho